Kohaman kepada bayi hau Yesus Kristus. Minda kesengi ngirakhe kesengi borom jeng jingin tiu borom ya geding pana bakuin. But haka gospel minda kesengi ngila ios ngau. Ujisu ula ong hau Nicodemus. Ompat judon ubala late kiu shabbeneng. Late tang uta ubala wan hiar na beneng ukun ubriyu. Berkumba Moses ula kintiu ya ubsen renong hari kinja kumdaru ya ukun ubriyu deban kintiu babaru ubang ngait haum unio ikajingim pam cukur. Hangne ujis udang ong ya Nicodemus kerukom iap jongu Jisu. Kumno ujisu uniap. Ujis udang ong ya Nicodemus kibriyu kin sepin niap ya halor keding pana. Bat enda kala piniap ya ujisu halor keding pana kin sepin yang ya keding pana halor ulum kalberi. Bat day lengba keding pana ujisu ulap pelait ya keperthei ujisu ulap penim ya keperthei day lengba keding pana ujisu ulap penim yang iwei pe iwei. Hendrebon sin ngimju borom ya keding pana. But shua kila piniap ya ujisu halor keding pana. Nakabinda ki Roman kiding pana kalong ka dak dong ka jing sngola rain par kiding pana kalong ka dak dong jong ka jing tim Henry lang ba ka jingyab jung ujisu halor kiding pana hadin ujisu ula yap halor kiding pana ujisu ula penkelaya ka jingmut jong kiding pana hadin ujisu ula yap halor kiding pana ujisu ula penkela ya ka jingmut jong kiding pana binda keding pana kedak keding pana kalong kedak jong ke jingjo binda keding pana kalong kedak jong ke jing id binda keding pana kalong ke atiar ke bakarau persya yauk soy uji sulapen kela ya ke jingmut jong keding pana lengba ke jingyab jongo halor keding pana. Jadi kita ketahui kabalang hikayat yang ibai syuangi mi nak kain kesam jungi barabon gedeban le kedak jong geding pana halor jungi gedeban kerku ya lade lang ba kedak jong geding pana namar kejing namar keding pana kadon ka bor ban pelait yang i kohman ke para bayin hau Yesus Kristus kat bangi rakhe ke sgi borom jong jingin ti borom ya geding pana bakhoit ngideban kan mau katno ubleyu id yang ibai pe ibai katno ubleyu id yang ibai pe iba ublei ula pha ila kun ba marwe hakane ke perthei but ujisu ula ba ya keding pana ublei ula aiti au jisu but ujisu ula ba ya keding pana but ula yap halor keding pana ban peni yang ibai pe ibai gideban smotu ia ka jingit jong ublei nak benta jong ibai pe ibai komen ko para ba in how Jesus Christ bon sina ke jingim jongi ngimju perkat ngimju ngotu katno ujisu ula shashitom halor keding pana ka benda jongi ibai but bon sin ngis ngo lerain ban ra ya keding pana bon sin ngis ngo lerain ban le ke dak jong keding pana halor jongi ni pet stai hato kiburu kidang pet yang anayam abangi duai habangi le ke dak jong keding pana hendrei minta ke singat bangi rakhe ngi borom jong jingin ti borom ya keding pana bakoit ngideban ngotu ka ding pana karon ka bor barabor habangi kerkuilale da ka bor da ka dak dong jonga ding pana ngiyo ke jinggerku na ublek ngiyo ke jinggerku na ujisu tinadde me dagas ngim deban ngola rain ban rai ke ding pana lane ngim deban ngola rain ban kerkuilale da ka dak jonga ding pana namar nginiyo ke jingyara nginiyo ke jinggerku na ublek nginiyo jinggerku na ujisu hakanega singi borom jingga jingin tiu borom igading pana bakoit tongin panmap na ujisu tongin panmap na utrai na kabenda ki por bangeles ngol lerain ban ra igading pana na kabenda ki por bangeles ngol lerain ban le kedak jinggading pana haga jingim jungi balengi lelekum to namar ngim smotu shapanga jing kordor jongka ding pana or kumjuru tongin panmap na jisu nakabenda ki por bangi klams ngotu ya ke jingit jong ublei ui dengi haddu kat nakanda ngelios kuna ka gospel benda leba ublei ula id kata ya ke perthei ba ula aitino ila ukun bam
kon ba marwe ba baro ubang ngeit hau unam iap henry unio ke jingim bam chikon pet ublei u id yang iwei pe kata dena kata kadau ublei ula pha ya kon ba marwe ha kene ke parthe but udang ong yang iwei ban yo ke jingim bam chikut ngide ban don kato ke jingeit ka bakrau hau jisu ngi barang ngide ban ngeit kem hau jisu ngeit hau jisu kamot ayo ngeit hau jisu kamot ngide ban kongu yau jisu ngide ban borom yau jisu ngide ban id yau jisu na dokono ngide ban id yau jisu bani ki baro jongan ke parthe ko hamur ko para ba id hau jisu kris tongin ngeit kem hau jisu namar ngin yo ke jingim bam chikut tang radangi ngeit hau ble tang radangi ngeit hau jisu udai unong penim jong ke parthe jisu udai unong penim jongi ibai pe ibai nginom klet pa tang ujis udai unong penim jongi ibai pe ibai komen ko para bayin hau jisu kris kat bangi rekhe ke sngi borom jong jingin tiu borom ya ka ding pana ba koin tongin id ya ka ding pana jong jisu tongin borom ya ka ding pana jong jisu bar tongin sngo sarong bangilong ki kun katolik ilong ki kun kristan bar tongin nong klet ba ujisu ula penim yangi ujisu ula pelait yangi ibai naka bor jung men siboman lengba keding pana bat ngide ban sngo sarong ban draya keding pana katso bangile ngide ban don karosri ban ngi ngide ban don keding pana ban ngi namar keding pana kalong kawai ka atiar ka bakrau persam ya uksud ting ya keding pana namar balai ujisu ula job ya uksud lengba keding pana hakane ke mas bokuin tungin borom ya keding pana tongin kepada Yesus ban yarap ingi ibai bangin yo katoke jingai ban borom ya keding pana barabor ban ide keding pana barabor enero ya Yesus Kristus Junam lai junam amen.